Ndizera ko mumeze neza nongeye kuba ikaze kuri One Vision Rwanda TV. Iki ni ikiganiro kindi tuje kugira ngo tuganire ku bibera mu burasirazuba bwo hagati. Kubera dukunda kuvuga burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kaje mu meze tese mugeshi. Nanjye na mahoro kandi turabyifuriza n'abadukurikira. Ku nshuro ya kane ibyo bita ngo ni wave cyangwa se rundi ruhuri rw'ibisasu cyangwa se igitero ku nshuro ya kane uko bavuga kose, ariko bavuga ngo ni wave. Ni wave ya kane igihugu cya Amerika kigabye kuri Iran, cyane cyane mu ntara ya Fars mu gace kitwa Shiraz. Hakubititse cyane ni ibitero nk'uko igihugu cya Amerika cyabitangaje. Ndagira ngo nsome statement ya CENTCOM ubwayo hanyuma tubone tuganire. CENTCOM ni biro nkuru y'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Banditse bati at 6 a.m. each today US Central Command Forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. Ni nko kuvuga ngo mu gitondo kare uyu munsi twagabye ibitero kuri Irani, ibitero bigambiriye guca intege imbaraga za gisirikare za Irani, izo Irani isanzwe ikoresha mu gutera cyangwa se mu kwataka amato atwara ibicuruzwa mu muhora wa Hormuz. Ni ibitero ku nshuro ya kane uko ntangiye mbivuga, ni wave ya kane aho Amerika ubwayo yabyitangarije. Nta gihe na kimwe Iran yigeze ivuga cyangwa se ireka gusubiza kuri ibi bitero, kandi ahisubiza cyane cyane tumaze kuhamenya ni mu birindiro bya Amerika biri mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, za Bahrain, za Kuwait, za Jordan, za Qatar ndetse n'ahandi. Nibwira ko n'ubwo aricyo kiri bukurikireho, ndetse IRGC yari yamaze no gusubiza nubwo CENTCOM ibyanditse uko n'urugendo rw'amasaha 7 guhera mu ijoro ku munsi w'ejo twavuyemo tariki 14 ubwo byari kuwa kabiri, ubwo bamwe bishimiraga intsinzi ikipe y'igihugu ya Espagne yakuye ku Bafaransa muri semifinals y'igikombe cy'isi. Abandi mu burasirazuba bwo hagati bo babyiganaga n'ibiturika, kuko muri ayo masaha nibwo Iran yatangiye kugabwaho ibitero bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabo rero bahise basubiza cyane cyane bikomojeho Kuwait ndetse na Bahrain, nibyo bihugu byibasirwa. Amerika ubundi ikunze kugenda ivuga ko nk'uko CENTCOM aho isa nkaho yireguye, ivuga ko ikibitera ari ibitero bya Iran ku mato akora ubucuruzi mu bunigo bwa Hormuz, ariko nujya kureba neza uzasanga nibo barema impamvu zituma IRGC igaba ibyo bitero hariya mu bunigo bwa Hormuz. Kubera iki? Bimwe byiswe MOU cyangwa se ari ya masezerano zira article 14 impande zombi zamaze kwemeza ko byarangiye. Harimo clause Iran aho yari yavuze inatangaza ndetse inemererwa mu nyandiko ko bijyana na Hormuz aribo bagomba kubigenzura, ahubwo akaba ufatanya bikorwa harimo n'igihugu cya Oman. Ibi ngibi rero bihabanye n'ibyo kuri iyi nshuro Amerika yakoze, kuko bisa nkaho abakoresha ubunigo bwa Hormuz bafite pilot babiri, ariko ubwo abatwara ubwato bitwa bitangwa ikinaga abapilot nabo mu ndege nabo mu ndege n'abakapiteni. Bisa nkaho abatwara amato hariya bafite abakapiteni babiri babaha ibyerekezo. Hari abahitamo gukurikiza icyerekezo n'umurongo mugari IRGC yatanze, abandi bakurikiza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga. Abakurikije ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga Iran kuko ishimangira ko ibyemererwa n'amategeko, ndetse uretse n'amategeko n'ibikubiye mu nyandiko bagiranye, Iran ikagekaho n'indi cyangwa se kongeraho n'indi ngingo yuko ku rundi ruhande banabyemererwa no kuba igice barimo ari igice cy'ubutaka bwabo. Bo bahita bagaba ibyo bitero kuri ayo mato aca ruhinga, nyuma agaca mu nzira IRGC itagaragaje. Amerika rero niho yinjirira ivuga ko Iran iri kurenga nanone kubyemejwe. Barema impamvu kugira ngo zituma baza mu bitero, hanyuma banabigiramo bakavuga ko ngo turashano kubera ko mwaturase cyangwa se nagamata benshi y'ubucuruzi abara yabo, ariko bavuga ko nyine biri kubangamira inzira. No kuvuga Amerika iranze ku gahato igize umujandarume w'isi.
igize umupolisi w'isi ni ibikomoka muri doctrine ya Monroe ni kera mu za 1800 na kangahe. James Monroe president nibwira ko ari uwa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika around aho ngaho. Yes. Lincoln. Numva ari mu ba president rwose ba hafi cyane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko haje kuzaho korora inyuma ya mugenzi we wari president n'ubundi ndumva hari Theodore Roosevelt nyuma rwose kera nyuma ya James Monroe ari naho hatangiye ibyo byo kwigira umupolisi w'isi kuvuga ngo twebwe turifuriza ineza isi kandi tubifitiye ubwobasha nitwe dukontorora isi. Turashaka kubagirira neza kugira icyo bita kugirira neza ariko tuba tubona ibyo bigambiriye. Hanyuma rero nabonye kandi na IRGC yatangaje ko Amerika n'isi muri rusange bagomba ku expectinga closure cyangwa se gufungwa kw'izindi nzira cyangwa se routes za gas ndetse n'amavuta ibikomoka kuri petroli mu minsi ngo bavuze ngo in the coming days. Ibi ngibi ni bishobora kugaragaza ko ibikomoka kuri petroli ndetse n'iyi gas biraza guhenda byisumbuyeho, ariko abantu bakanatekereza bongeye gutekereza cyane kuri Bab el-Mandeb Strait yindi iri hariya hakurya ya Sana muri Yemen ifatanye na za Djibouti ni nuni ku nyanja itukura binjira mu kigobe cya Aden. Muhora uri critical cyane nawo wigeze gutekereza ko mu minsi yashize, ariko baravuga bati abahuthi urabona ko babigenjeje gake, ariko kandi abantu bongeye kubitekerezaho ngo iyi statement ya IRGC nkuko mbikesha Daily Iran News vuga ngo no guteguza abantu koko haba hari izindi nzira zigiye gufungwa kubera ko bari muzi ifungwa yafunzwe igihe ibintu byari bikomeye, ibitero biri critical ku rwego rwo hejuru n'ubu biri critical. Yego biri critical. Hanyuma iyi Bab el-Mandeb ifunzwe nekereza ko mu buryo umwe cyangwa se ubundi buri nafite ikisobanuye cyane kurusha ubundi bwa Hormuz. Impamvu buriya Hormuz icamo ibiturutse mu kigobe cy'abaperse gusa, kuvuga ngo izindi nzira zo zirafunguye. Ibituruka mu isoko ubwo ni ibihugu nka Iran, ibihugu nka Kuwait, Bahrain, Emirats z'Abarabu, Qatar na Arabia Saudite. Ariko Qatar ikora mu kigobe kidi. Qatar ikora mu kigobe. Qatar cyane rwose iri imbere muri kigobe. Ahubwo Yemen niyo iri. Yemen ni iri hanze hano hafi ya Afrika. Hanyuma rero ibyo bihugu ni iyo ufunze Hormuz ufunye ibyo bihugu gusa. Ariko nuza gufunga Bab el-Mandeb ufunze hafi inzira zose zifashisha inyanja y'Abahinde. Vuba n'ubucuruzi bubera hitwa muri Far East, no kuvuga ngo kure hari Ubushinwa buri Buhinde n'ibina za Sri Lanka, naho hari ruti ikomeye cyane y'ubucuruzi. No kuvuga ngo inzira yo bahisemo guca mu nyanja y'Abahinde bagana mu Burayi, iki kigobe cya Aden niyo nzira yoroshye. Otherwise byasaba kujya kuzenguruka Afrika yose. Ugaca Cape Town ukazenguruka ukaza muri West Africa ukabona guhindukira uva muri Atlantique winjira nanone muri Atlantique. No kuvuga ngo Bab el-Mandeb ifunzwe na Suez ni nkaho ntacyo yarivuze mu gihugu cyangwa. No kuvuga ngo Suez, nyanja itukura n'ahandi hose n'inzira zose. Byumvikana agace kari critical cyane kurusha na Hormuz, kubera ko Hormuz ifunze ibihugu bitanu, ariko hano hufunze amayira n'ubucuruzi hafi ubera mu nyanja iyo mu burasirazuba bwa kure no hino hangaha. Ubucuruzi bwabera mu nyanja y'Abarabu ari nayo yinjirirwa mu nyanja y'Abahinde, n'ubundi bucuruzi bwose bucaracara mu ibyo bice. Kandi Iran yagaragaje ko ifite ubushobozi bwo kubikora kubera ko bafite abahotis bari hano muri Yemen, bafite ubushobozi mu mutwe udatinya kurasa misile balistike. Nuvuga mu bya gisirikare banagenzura Sana umurwa mukuru wa Yemen. Vuga ngo bamaze nabo kugira politically no mu bya gisirikare bamaze kugira ingufu n'uburemere bubemerera ko threat nk'iyi cyangwa se kuba baba igikoresho cyiza bacamo kugira ngo ibi babikore ubwabyo byabakundi. Ni message ikomeye kandi Iran akenshi uzarebe ko ivuga ikintu nk'iki iyibona isa nkaho isumbirijwe cyangwa se ibitero biri kwibana uruhuri, nibwo itangira gushaka izindi threat cyangwa se ibindi yakora isi kababara kurushaho kugira ngo nayo yoroherwe mu bitero igabwaho. Sinifuza rwose ko iyi Bab el-Mandeb yakigirwaho.
ni Bab el-Mandeb inyurwamo n'ibicuruzwa byinshi cyane bigana mu Burayi n'ibivayo nk'uko twari tubivuze. Ubwo Mediterane bimeze nk'aho ifunze ku ruhande rumwe, ariko kandi ni no kwibaza ngo ese iyi threat koko iraza gukora, kubera ko nanone byaba byexpendinze intambara. No kuvuga ngo intambara yaba ifashe indi ntera ikagana muri za Yemen, mu gihungu biri hagati aho ngaho mu bihugu byo mu kigobe cy'abaperesi ndetse na Iran. Ntabwo rero nzi ko ari ibintu umuntu ahita yiteka akakanya, ariko iyo statement yo yatanzwe IRGC, kandi twabonye ko niyo mu bintu bijyanye n'igisirikare n'ibifite aho bihuriye nacyo igira gutya igatanga umwanzuro wa nyuma. Now igihugu cya Israel, ibindi bishobora kuba nabyo umuntu yavuga ko ari layer yindi igiye kuri iyi ntambara, cyamaze gutangaza nk'uko byatangajwe na Israel Broadcasting Authority, cyangwa se ni urwego rw'itangazamakuru rwa Israeli IBA, ko Israeli navuga ngo nka bani cyangwa se kubuza bari bashyizeho ko indege z'intambara za Amerika zakorera icyo bita refueling, kongerwamo amavuta atuma zigenda ku kibuga cy'indege. Bavuga ngo ni the busiest airport in the Middle East, cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Yewe hari n'abavuga ko rwose ari na kimwe mu bibuga by'indege biba busy cyane ku isi, around the world. Ni Ben Gurion Airport. Ni nyuma y'uko ngo igisirikare cya Amerika cyangwa Amerika ubwayo ngo yakoze igisa no kwamagana icyo cyemezo, hanyuma noneho bakaba babemereye. Byatangajwe na Minisitiri ushinzwe iby'ubwikorezi Miri Regev, akavuga ko rwose bari gushaka uburyo ki indege zinyuranye zikora ibyo bita refueling bazivana kuri Ben Gurion Airport no bakayizijyana muri ahantu nka base militaire y'igisirikare kirwanira mu kirere cya Israel. Navuga ngo iyi nindi layer, kuko n'ubundi bintu bya refueling urabizi ko ari kimwe mu bintu bikomeye igisirikare kiba gikeneye mu gihe kiri kuri urugamba, cyane cyane rukoresha indege za gisirikare. Ari indege za gisirikare, ndetse iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Ben Gurion ni kimwe nyine mu byagiye byifashishwa cyane n'igisirikare cya Amerika, aho no mu mashusho agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga hagiye hagaragara byerekana ko haparitse indege nyinshi habizi zishinzwe kugenda zongerera kerosene cyangwa se amavuta indege ikoresha mu ndege z'intambara, ndetse n'izindi z'intambara zabaga zihari ziteguye ko isaha ku yindi zahagurukirizwa. Hanyuma ubwo hinjiragamo ifaze, cyangwa se ubwo bavaga impande zombi zemeranyaga iby'amasezerano, nibwo Amerika yatangiye gufata zimwe mu ndege zari ziri hano izisubiza mu Budage ku kigo cya Ramstein, kimwe mu bigo binini cyane binabitse ingabo nyinshi hariya mu Budage. Hanyuma izindi rero ziba zigumye harabye igihe gito, izindi zerekezwa mu bigo bya gisirikare bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma rero kongera kwifashisha ikibuga cy'indege cyitiriwe Ben Gurion ubwabyo, uretse no kuba ari iyo layer nshya yagiyeho, n'indi neguza ku bitero bishya bishobora kongera guhagurukirizwa muri Israel bigana muri Iran, cyangwa se nk'integuza ku bitero bishya hariya mu burasirazuba bwo hagati. Kubera ko nubwo Iran iraswaho ihindukirana ibihugu birenze 5, kwa mbere iki cyumweru hindukiranye ibihugu 6 byose birasaho. Mbere uribuka ko Iran yarashe ku bihugu 9 by'igihugu cyanditse nyiramu n'amateka, nubwo ari intambara, ariko nibura kugaba ibitero mu bihugu 9 bitandukanye at the same time, ubugaragaje ubushobozi bwawe mu bijyanye n'igisirikare. Kandi kugeza ubu nani maka ziriho ku bijyanye n'ubushobozi bw'igisirikare cya Iran, n'igisirikare cyerekanye ko kibishoboye kandi kibifitiye n'ubwo bushobozi. Icyo ndi kubona hano rero, nujya kureba imishinga y'abarimo Itamar Ben-Gvir, y'abarimo Bezalel Smotrich ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel, banafite ubwoba ko ariko byamera kose uwari wese n'ubundi wabonye ko bavuze ko amatora ari tariki 27 z'ukwa 10 ya Minisitiri w'Intebe muri Israel. Ariko n'uwari wese niyo Naftali Bennett yagaruka, wari wese n'ubundi ingingo ijyanye n'umutekano wa Israel aba ari primary responsibility kuri Minisitiri w'Intebe. Ahubwo igitandukana ni iki? Ni ya simplicity biri mu bantu, nicyo tunakita nka humility. Kuko nujya kureba nka Naftali kubyerekeye case ya Israel n'abanyagazawi, nagaba yumva ko ari ikintu cyakemukira mu gukora genocide abanyagazawi,
we afite ukundi kuntu abitekereza. Netanyahu asa nk'umuntu wanyotewe cyane, cyangwa se wumva ko akenshi intambara, ibitero n'ibindi nk'ibyo hari ibyo ntwaro Israel igomba kwifashisha, cyangwa se kwica batavuga rumwe, abayumva ko ari ntwaro rukumbi bashobora kwifashisha, ishobora kubakemurira ikibazo. Ariko mu gihe cyose Netanyahu akiri harana gifite icyizere ko ashobora no guhabwa cyangwa se kongerwa indi manda, cyangwa se agatorwa nk'uko babigenza. Nabonye amatora yaba ari mu matora ari complex, namwe mu matora rwose ari complex kumenya inzira bicamo. Ubwo tuzabyigaho nitugiye nikigera tuzabivugaho. Igihari rero ni iki? Igihari ni uko intambara tugomba kwitega ko n'ubundi igiye gusubukura muri karakare. Igiye gusubukura mu gihe impande zombi nka Iran nayo yavuze ko hari amavideo nakomeje kubona ku rukuta rw'uwitwa Ryan Rozibian, avuga ko bamwe muri IRGC bari kwigamba ko bafite ubushobozi bwo kumara imyaka 10 mu ntambara na Amerika. Umunsi ku munsi ati dufite ubushobozi. Babyerekanisha iki? Amashusho. Urabizi ko akenshi zimisiri bajya kuzibika iyo aho twita mu kuzimu, cyangwa se munsi y'ubutaka kure cyane muri metero nyinshi zirenga 100 nkuko babivuga. Berekana amashusho menshi rwose ya tunnels bacukuye ziri mu bubiko bw'izo misiri n'amadrone n'ibindi, bavuga bati ubwo bushobozi turabufite, turabyiteguriye, twamara imyaka 10 duhanganye namwe. Wakora kuri Amerika ugasanga nayo ni igisirikare cyubashywe, ni igihugu gifite igisirikare cya mbere mu isi. Wakora kuri Israel nayo ikakubwira ko kubiri hariya idahari, kubaho kumushwi simwe neza gaca, nuko babitekereza nabo mu bya gisirikare bakavuga ko bafite uko bahagaze. So igihari ni kiye Jean de Dieu, nuko intambara cyangwa se icyo abantu bakwiye kwitega ari kubona ibitero bishya, hanyuma nibihera kuri bimwe twakomojeho. Mu gihe Hormuz iri kudukubita hasi tugapfukama, Bab el-Mandeb nifungwa cyangwa se icyambu cya Aden nacyo kikabuzwa gukora. Noneho rwose abataka ko ubuzima bumeze nabi turaza kuremba. Reka dusoreze ku byatangajwe n'ubundi na Irani iravuga ko United Arab Emirates cyangwa se Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, abantu barabizi ko bafite port ya Fujairah, pipeline rwose ituma amavuta n'ibikoma kuri petroli byose bigera mu bindi bice. Hanyuma rero mu gihe ngo blockade yagumaho, blockade ya Amerika ishyirwa ku mato ya Irani, ngo baraza nabo kurasa iyi pipeline ya Fujairah. Byaba ari ibintu bikomeye cyane, no kuvuga ngo kubera ko hari alternative mufite ishobora kunyuramo ibikomoka kuri petroli, niyo mpamvu twebwe muri kudufungira, muri kutwirwankanira amato, muri kuyarasa n'ibintu nk'ibyo mugatuma atagenda. Now namwe rero reka ya alternative tuyibabuze, turase kugira ngo noneho ubwo duhombe, ubundi nitura tugabane niwanga birameneka. Niko Irani iri gutangaza. Nabonye Tasnim irimo kuvuga ko rwose iyi export y'ibikomoka kuri petroli ibya Irani nikomeza kuba blockade nikomeza, ngo ikintu kibuze kubaho nuko Fujairah nayo iraza kuraswaho. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Intambara yamaze gusubira uko yahoze, bya bintu bivanga ibiganiro ngo abantu baraganira bisa naho nta bihari byibagiranye. Reka dusoreza aha rero, dusoreza kino kiganiro. Tubashimire cyane mwe mwese mwadukurikiye, mwese mwateze amatwi icyano nahangaha. Twongera kubabwira ko gukora subscribe ndetse gukora comment, mukalikinga, mugakunda ibidukora, rwose biradutera imbaraga. Natwe ntabwo twabura gukomeza kujya tubagezaho ibihari. Mbibutsa ko rwose amakuru nkangama mukeneye kuyamenya, kubera yuko bibagiraho ingaruka byanze bikunze. Ni ibintu byabibera mu birometero bisaga ibihumbi wenda 10 inyuma yaho muri, rwose namwe babiri bugireho ingaruka. Semugisha ndagushimiye, wakoze cyane Jean de Dieu.